sosuka kumdlalo waza ngikunikeze lapha ukuthi ibophele kanjani lapha SuperSport United Matsantsansa Unified Prislo okhona ke lapha unozinti goalkeeper kage mawubheka ukhona uLesia Kitumeti jersey number 2 ukhona lapha Owen Rumnasi ukhona kuyabethu uTisha Khonyane aqoke lapha ujersey number 5 Osthuzeni ukhona Spears Noah Christopher amagama akhe ke lawo umbetheke lapha ujersey number 28 uDion hayi selling Dion kodwa uDion McHale ukhona ngojersey number 6 uDen Chibaka ujersey number 15 akasipareke manje kodwa ngizokunikeza ukuthi kwenzakalani amnyakazo omuhle kakhulu asibone SuperSport sadansi sefo sadansi sefo ngo58 njengasekuqaleni ngizokutshela ukuthi ubani okorile nathi deliver emna mkayibhola umuntu amgayi wele muva why ake sibheke lapha ukuthi ukore kanjani lapha ngo58 seconds mfana muhle kakhulu uyena ke lapha uDan Chibaka kanti isibongo sakhe ungwakaChimanga ekuthathe ke lapha edansisi sefo Shamavoshi sefo lapho sisho ke manje ukuthi 1 SuperSport United Matsantsansa Unified it's an egg lapha eKagiso Porto Academy benga